da truba od svih instrumenata najbolje odražava srpsku dušu i da je to njena tajna, rekao je ministar Nenad Popović, domaćin 58. sabora trubača u Guči, na svečanom otvaranju manifestacije. Nakon što je domaćin otvorio svetkovinu uz zvuke trube i prangija, saborsku zastavu podigao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Pitaju me za Guču mnogi, pitaju me i u Kini, i u Americi, i u Rusiji. I svi pitaju isto, čuli su za Guču, koju tajnu kriju Guča i truba? A ja im uvijek odgovaram, truba krije tajnu srpske duše. Ništa bolje ne odražava suštinu bića srpskog naroda od trube. Uz trubu smo osvajali slobodu, uz trubu smo se veselili, venčavali, krštavali decu, uz trubu smo tugovali i sahranjivali. Ovom prilikom Popović je podsjetio da je Srbija pred velikim iskušenjima zbog pritisaka da se odrekne Kosova i Metohije, ali je naglasio da je Kosovo uvek bilo, jeste i biće Srbija i da možemo da računamo na pomoć Rusije, što je propraćeno gromoglasnim aplauzom prisutnih saboraša. U ovim teškim vremenima, kada nas pritiskaju zbog našeg svetog Kosova, mi želimo svima njima u inostranstvu da odavde iz Guče pošaljemo poruku koja glasi: Srbija nije sama. U Srbiju su ceo ruski narod i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Programski sadržaj sabora, koji traje do nedelje, počeli su otvaranjem izložbe u Muzeju trube. Pored dve stalne postavke za ovu priliku, otvorena izložba Dragačevci u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine. Jedan od osnivača sabora, Nikola Nika Stojić, otvorio izložbu i podsjetio prisutne kako su izgledali počeci manifestacije davne 1961. godine. 4 orkestra koji su se takmičili na prvom saboru spavali su u 2 učionice u ovoj zgradi. Dole je bila slama, jedno ćebe preko slame, drugo ćebe trubačevo. Svečanom otvaranju prisustvovali su i funkcioneri opštine Lučani, Čačka i Moravičkog okruga, a za sutra je najavljena i poseta portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove.